devojaka koje sviraju trubu. Tako da sam jedan od primjera koji može da da neku, kako da kažem, postrek i onako motivaciju da možda još neko krene, ali mi se javljaju, ne samo devojčice, više mi se dečaci javljaju tako koji bi htjeli da sviraju trubu, jer Srbije je to karakteristično više za muškarce, ali nadam se da će se to promeniti. Mislim da smo na tom putu da se to menja malo. Došla sam da održim koncert sa orkestrom, sad uklapamo se u temu. Sad želim da napravim da to bude nešto pozitivno, da se ne razmišlja o nekom osjetljivom, da svi budemo isti, onako nekako da tu ćemo svi biti isti unutra, svi ćemo se gledati scenu, radovati, igrati, pevati, tako da ćemo biti jedni.